Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Arnold at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak pagpangas, at damat lakat. Kat dayta ti paspasikat ko kadagiti padak ababbaro. Kastamat ten kadagiti babbalasang. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Arnold. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Wanyoli, dayta ti pudno. Idadak pala iti high school ay nagadua ababa iti sumursurot kanyag. Anya? Aga-apa da pa ya. Agpipinungot da. Talaga? Adadamanan iti adak iti college. Adda pa'y sumurot idi kanya kay Jay Dagusko. Kasta ka di? Dahil tatiga po na asa anak-anak kagraduar. Ngamin, itartarayak da kita ababay. Talaga? Wen, Yoli. Anya itayan ti gatgatangam, Arnold? Ikanak man iti kapekan tinapay. Inayon mo pa lang iti lista ka. Sana bale? Bayadak to into nagsweldo ak. O, sige. Mabit lang ta ikan-kan, tapno agawid kan. Marengrengak kadagiti bagbagam kanya. Anya? Sana bali tapod numat amin ngayong bagak. Kanamok, Yoli. May sakamat nga gusto kanya. Anya? Oo. Hindi ka naglibak. Ag gusto ka kanya-kanya. Ay, sa anak nga gusto kan ka, Arnold. Saan, Apulos? Wanya nanang, mayat ka din dito suot ko? Bagay ko ka di? Wen, bagay mo anak ko. Nanang, inak agaram. Ha? Sa dinuti pa naman ako, nakapurma ka. Nagbanglo ka. Inak man arman ni Jessa, tatang. Una, imposible di nakakayat. Kani agar aroyo ti kinatayar anak ka. Imala ka nga minket kanyak. Uwan tatang. Talagang imalak iti kinataryo. Hoy, sumarteng kayo man. Ay, kailagbain iti kasta asasawin nyo. Punumat anatayar kami kani Arnold Iso asyak ti malana. Tanya man anti kayat mo asawan iti dayta mando. Laadak nga inana. Dayta mo ti pudnaw. No laadak, apay akinayat nak nga rodmag. Kwa, napilitan na ka. Agraraman ka mo't alaklak ayan. Ala, di kaya grikyari, nanang, tatang. O sige, inakon. Kat ipasigurado kada kayo. Maarim ko adagos ni Jessa. Oh, agkapeta pa'y Arnold. Tani, nalamerkan. Ay, katuan na. Agyaman na ka. May titimpla ma. Anya ka diti gagaram, taimay ka? Siyempre, gagangay iti baro, anata irakas kanyak. Agpasyar iti napintas sa balasang. Sapay la kumata, di mo tagidaksa na. Ngamin, agayatakan ka, Jessa. Kukwa. Wen, agayatak launay kan ka. Kat sapay la kumata song bata nakitan. Anya, nagbit matan. Mabalin ka di apanunutak pa'y anaimbag. Ay na, Jessa. Saanan? Apay panunutan pa'y laeng? Song bata nakid din. Saan mat anala ka dayta Ita lang nga umay kaagaran. Ita, sungbatan ka na dagos. Awan mo tirong ba nga panunutan? Kita anak man.
agar aruyot ti kinataer ko. Isu asaan na narumbang nga panunutan pa'y. Anya? Sungbatan nakit din. Ngamin, saan kanto nga agbabawi amang sungbat kanya? Salpagmat day jasa. Di nagpala sungbatan mat. Nagtaerak lang aro din. Agdwa-dwa pa lang amang sungbat kanya. Ay naanak ko, saan ka di akas ta ti ugalim Agpakumbaba ka man mo. Di mo man sasawan ti kasta. Akanayon anataer ka. Pudnumat ngamin, nanang. Ay na Arnold, kinalastog ti kasta. Bayam ati tao ti mangibaga anataer ka. Saan asika? Uray ta pudnumat. Natarak mata talaga, nanang. Oh, kita anak man. Oh. Abang ko pa'y ti artista. Wan, angam sa narumbang asika mismo ti mangidaydayaw iti bagi man ako. Tasika ti kababain iti dayta. Urayam at isabali at tao, ti mangidayaw kan ka. Oh, Antoy, Yoli. Agbayad kan iti utang mo, Mr. Guapo? Uy, mayat man tawag mo kanyag, Mr. Guapo. Sa bagay, pudnumat. Alang araw din, bayadam aminan nga utang mo. 1.5 amin ti utang mo. Uy, sakto ti total ko Oh, Antoy, 1.5 data. Agyaman nak. Oo. Apay akasta ti parang kitam kanyag, Yoli. Nakapagpagkat ti panang mat-mat-mat mo kanyag. Anya? Gusto ka kanya. Di mo nilibak. Anya? Ay na, oray gwapo ka, sa anak nga gusto kan ka. Ala, ingkan. I love you, Yoli. Ha? I love you, kunak. Uy, hindi ka man. Agawid kakit din. I love you talaga, Yoli. Dahil tatipod no. Napintas ka. Isong I love you. Anya? Wanya, sungbatan nak ka din? Oh, pare Darwin. Sikamat dito masabat ko. Papanam. Di ta balay dayoli. Apay? Inaklag pasyar Gagangay iti baro. Agpasyar iti balasang. Sika? Agpasyar iti balasang? Iti dayta nga itsuram? Ne, apay ti itsurak, pare. Nakauguging ka diti rupak. San mo't kit di? Kaslakas na. Anya? Ngamin, naglaad ka, pare. Kita man talapayag mo, nagdadakkel. Sakit na tabibig mo. Kaslakim mabibaw. Awan awan ti magimulam, ano kastalayang, pare. Tano kumakasla ka kanyak anataer, di sigurado kumasungbatan na kati armam. Uy-uyawon nak ka di. San met? Ibagbagak lang tipod no. Iso ana say-sayat lang no agsublikan ni Balayo. Ngamin, sigurado matlaeng apaayan na kaniyoli. Ngamin, siyak ti kayak na. Di ta ka man langan. Tama nga, numadanog ka pa'y. Hoy! Malas mo, Darwin! Ta saan kamot ngamin anataer? Kate, at niyang itinapasamak anak ka. Sinungbatan na kan terarman. San pa'y matkid di, tatang? Ngem, sigurado daytan. Ay, kay malaka mo ngaming kanyak anataer anak ka. Agasem ta oray ladwa ter armungay. Nangag ko day ta pagsarsaritaan nyo nga agama. Hal, Arnold, di ka agpangpangas. Tama nga no agbabawi kan tao. Ay, nabakit? Saan mo't akinapangas ter aramiden ti anak ta? No di kat ibagbaan. Sumardeng ka man na laklakayan. May saka mo. Laklakayan ka lang nga awan panunot na. Ay, nasikamod bakit? Tagunget ka man ako nakaw. Imbes abagbagam day taputot mo. Ngam saan? Tapakaragsakan pa'y kitdit ikinalastog na. Puno mo ngamin anak katataer ti anak ta. Bakit? Ay, sumardeng kan. Na. Kat si Kamot, Arnold. Baliwam ti kasta nga ugalaim. Apay,
Di ka agbain asi ka mismo nga akin bagi ti mangidaydayaw di tabagay. Adi mo orayan ti sabali ang mangidayaw kan ka. Sa nabali, tapod numat, nanang. Kan anya day tanangag ko adwa ti ararmam Una nang. Talaga, duwa ti ararmak. Ken, mangkita pa iti may katlong armak. Di oray man paggigiddanak ti sangapulo a babae nga arman. Sigurado, aggigiddan damat amang sungbat kanya. Ay, ayos! Mayat! Anya ti ayos di ta si kalaklakayan! Ayos at sa nga pulo a babae ti magsungbat kan kuha na. Nukas ka sa naw, di itid mo kanyak tay 5, anyar naw. Ay, katwa na, tataw. Ay no, agsakit ti ulok ka na kayong agama. Hay, Arnaud, saan ang nasaya at apaggidanem nga armen ti dua a babae? Ay na anak ko, di mo pagayayaman dagiti babae. Taamangan no dakas kang tumetlaeng iti udin na. Hala, wala, nanang. Nasaya at no kasta. Denggam ti balakad ko, tapag saya ataw. Anyang Jessa, kaano asong batan na? Talaga mat nga ayatan ka? Mom, uray simple ka lang nga babae. Ngam na pintas ka. Ay, Alan usong batan na kon. Sige, Arnold. Sungbatan ka. Ha? Talaga? Sungbatan na kon, Jessa? No kasta? Girlfriend kan? Uwan. Ayos! Gumatak man diti shampoo, Yoli, sweetheart. Ha? Oy, apay akas na tiawag mo kanya. Anya sweetheart. Apay, di mo kayat? Mabit lang, talap ti shampoo agat gatangam. Oh, atoy. Yoli, sweetheart. Ti imak, Arnold. Pinatpatamatan. Well, ngamin, ay ayatan ka talaga. I love you, Yoli. Arnold. I love you. No talaga nga'y ayatan na. Saan adito istor ko ti pangaramam kanya? Umay kay di balay. Sana nanaskan ngay di balayo. Ngamin, agsang-sango tamatan. Arnold, ibata mo ti imak. Ama na makakita ka data. Sige. Ibatak, ngamnas ka na sungbatan nakpay. Anya? I love you, Yoli. I love you too, Arnold. Ay, mayat anak ka. Mayat! Sinong batan na kagayam ni Yulay? Uwan tatang. Duada ang sungbat kanya. Nagtangkan at talaga ti ulom, Arnold. Imama ka talaga. Nanang, bay-bay anda kadilatan. Uwan nga ron, apay ayat na makibibiyang ka. Si kamat man daw. Kabayatan alumaklakay ka. Umub-ubing mat ta panunot mo. Di mo pa'y mabagbagaan ta anak mo itinasaya at apang magbaga. Ay nabakit. Siyak. Idi baruak pa'y. Ayos taon! Kinalastog mananday tangay bagam. Si kaki, di mo bakit? Sumardang kang kunanay! Ay nananang, di yun ungtan ni tatang. Kan bay-bay anda kadilangit ti kayat kong aramidan. Ay! Di kaya't maragsakan. Taado ababay ti gusto kanyak. Ta siyempre, natairak nga anak yo. Isumati ko na. Hay man daw! Sumardang ka na? Di mo kanunungan ti mading aramid tanak mo. Ay. Adaya madingar aramidin na. Awan mo. Awan mo ti mading aramid ko, ananang. Ay. Iso adi kay agungeten. Taim madun ti kurtret di tamuging yo. Oh, Darwin. Sigamat gayam deta sarsarun wak. Papanam. Di tabalay da Tata Ignas, paray. Ingkarman tay balasang na? Una. Ay na pare, saan kan ngagtuloy? Ngamin, di tamot lang ti pagturungak. Inakmat arman tay balasang na. Kat sigurado, siyak ti sungbatan na. Taadayo anatataerak ngam itisika. Anya? Iso nga gawid kan?
Ta sigurado ang mapaay ka lang. Naglastog kan, Arnold. So nabali tadamat ilastog ko. Oh, kita man tila nga ta adwa. Anya nga timakunam. Lastog ka talaga. Nauyaw ka pa'y. Gaputan nataar ka. Uyaw nakmatan. Nataar ka nga agpaiso. Ngam nagalas mati ugalin. Wendig na, napintas ka unay. Iso asyak ti may bagay kan ka. Sungbatan na kuman. Anya? Sungbatan na, kat saan kantong agbabawi amang sungbat kanyak? Nagbiit matan? Isumat lang. Sungbatan na kon. Tadi tamat lang ti pagturungan na. Wanya, agayan ayat ta ka din, dig na? Hay. Ala ka din, dig na. Sungbatan na kon. Total, natairak mat? Saan kantong agbabawi amang sungbat kanyak? Saan? Di ka pa'y sungbatan ita, Arnold. Anya nga iti amok. No adun tinapasungbat mo. Narigatan. Saan? Ngamin, siksika pa lang ti inaram ko. Wano, ni Darwin ti kayat mo. Nakagiddan ko itay ket, umay nakakanwarman. Ngam ko nga gawid langan, gaputa mapaimat lang. Ngamin, sigurado asyak ti sungbatam. Anya? Imbagam day takin kwa na? Sobra ka mat. Inuyaw mo jay tao. Nasingpat day jay abaro. Una, ngam no kinatar ti pagsasaritaan, adayo ang natatairak ngam iso. Ay, sorry, Arnold. Itapay laang, naupay akong gan ka. Saan ka asungbatan? Ala, agawid kan. Lastog ka gayam. Anya? Siyak, pagawidan na. Iti da ito'y akin nataer ko, kasta ti bagam? Rumwar kakit din. Imbagpay ani Darwin ti sungbatak. Saan akas kan ka alastog? Jak pagan ano ray ta kinataer mo? Aniya? Yoli sweetheart, kumusta kan? Itamot laang. Ibabawit ti panang sungbat ko kan ka. Ha? Saan ka gayam apagan ano? Agasem? Inaram mo gayam ni Jessa? Kat sinong batan na ka? Ita, inaram nakmat? Sigate ayatek. Saan kan ngay ayatan? Kan may sa? Talaga ang nagamiri sa iti husto? Saan ka gayam akayat? Tadyak kayat tilastog akas kan ka? Anya? Breaktan! Saan ka gayam nga ay ayatan? Manipod ita. Saan kan ngom umay dito'y balay mi? Ngamin, agbreaktan. Jak kayat tiwalim. Nalastog kagayam. Ipangpangas mo nga ado ababa iti pasungbatam? Pues, i-break kan. Anya? Sikakit di mat, Jessa. Saan ka di akasta? Naamwak pa'y nga inaram mo dadig na kinyoli. Ha? Jak kayat ni kaskan ka. Pudno anatar ka. Ngam saan mat gayam anasaya at aramid mo. Paglastog mo ta kinatar mo. Agbreaktan. Sana, di nang i-break. Oray anya ti bagbagam. Saan kan akayat? Breaktan. Nagwarasan dito'y barangay mi analastugak kano, Mr. Lonely. Nagbalbaliwak matan. Ngem tunggal adda armag, basta dendak adagos. Gapo itinadamag da may papankanyak. To'y pagayam mo, Arnold. Agyaman akpagam Arnold iti daytoy apakasaritaam. Kanayon nakamat abagbagaan ti inam, ngem di kamat dimngeg. Isu nga ita, si kamat la ti kababain. Ay kat ala, nasaya at mat ako naman nagbalbaliw kan. Ituloy mo ti agbaliw. Ipamay sampay lang ti panagtrabahom, kat agurnong ka. May saday ta apamanagnag iti panagbaliw mo. Kat amok, dumtang tumatlaang ti babae aparakan ka. Adal kan kadayta napasamak. Asaan anasaya at tinalastog, taapitam tumatlaang iti udina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Arnold iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kin insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Anya ka di tinapasamak di tapingping mo. Kuang amin, ma'am. Dinanog ni Alex, ma'am. Ha? Apay dinanog na ka? Ada saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo ti amok abasol ko kan kuana, ma'am. Sige, mapantay ti klinik, taagasan ta day tapingping mo. Hi, Beatrice. Anya ti bagam, Alex? Agawid ka din? Mabalin mo ti makilugan kanya. Pasensya kan, Alex. Ngam sukunan nak ni Mami. Kan may isa. Awan ti kadwa ni Gerald nga agawid. Ni Gerald manen? Apay. Dakas ka di? Di mo ka di madlaw? Di anya. Agayatakan ka. Kat masaksak tanak. Taamin nga atensyon mo. Kat para ka ni Gerald. Asino ti kaduam? Asimbang pet, Beatrice. Kwa Mami. Barkadak. Iso ni Gerald. Gerald? Iso mat ni Mami. Nasaya at tanam amo ka, ma'am. O sige. Makilugan kan kada kami, Gerald. Tamalabsan tayo mat ti balayo. Agyaman na, Beatrice. Anya trabaho tinaganak mo, Gerald? Manalon dalaang, ma'am. Isumat lagaya makasta ti kawas mo, Mami. Oh, apay, dakas ayadag sa lutsod. Mami, saan ko mamatakas ti panagsasauyo ka ni Gerald? At na kayo matgayaman, itaypay nga orayan na ka ni Alex, Beatrice. Anya ter alamidan day nga Alex dito balay, Daddy. Nabambanugak. Jack kayat ti makisarita kan kuana. Beatrice, baknang ni Alex. Maitid na amin nakasapulam. Makisarita ka kan kuana. Tano saan, dakas ka kanya. Mami, kwarta ka nila ang tinapatag kada kayo? Para kan kada gito yung ara-aramidan mi, Beatrice. Apay, kayat mong agbalin kanto amarigrigat no ni Gerald ti pakiasawaam? Awan panagayat ko kan ni Alex, Mami. Iso ano mabalin? Saan ko maada kayo ti agdesisyon no asino ti rumbang nga ayatag? Oh, apay akas ta tilangam. Kasla malmalday kamat. Ada ka ti parikot mo? Ngamin. Awanan ti pagbayad ko iti tuition ko. Kat ko naninanang ko. Saan ko nga ituloy ti panagadal ko? Anya? Saan na mabalin? Manulaangan abulan kat agradwar tayon. Beatrice, dahito yun ti mauding aldaw ko dito. Kaya't kulaan ko nga agpakadakan ka. Gerald, oras siya kung ti agbayad iti tuition mo. Saanan, Beatrice? Nakababain mo't kan ka. Among mo't ti kasasaad mi. Awan pangalaak iti pagbayad ko kan ka. Di, bayadam tulatan inton addan trabaho. Atoy, Pasensya kan, Beatrice. Ngamjak maawat deta a kwarta. Maawatak ti kasasaad yung. Ang alaam ko madaytoy. Tulong ko para kan ka. Tikan aglibak, Gerald. Uray no di mo ibaga. Idi pa'y laang. Amok nga adda panagayat mo kanyak. Mabain ka lang agpud no kanyak. Mabuta nga kadagiti naganak mo, Beatrice.
Ang mga noon niya ti aramiden da. Numaamuan da asaan ka nga inadaywan. Mami, anya timbagbagayo ka ni Gerald. Binutbutang niyo ka di? Kwarta laeng ti kamat ni Gerald kan ka. Saan arumbang akasjay ti inaramid yo? Mabalin ang makaswan kayo gapo iti aramidan nyo, Mami. O di kaswandak! Kabalak ti mga alay ti nalaing nga abogado. Kat sigurado asyak matlaeng ti mga abak. Kan maysa, pobre dalang! Di da kabalan ti mga alay ti abogado? Mami, apay akas Ti kunakan ka ide ni Alex ti pakikalay-saam nga manya tararamidam. Lik-lik-likam kide. Ngam ni Gerald ti ay... Awan ti masakbayam kagwana. Anyan tugay ti pagbalinam no isot pa kaya sawaam. Saan anapatag kanyak ti kwarta, Mami? Amuyo ka di, ti husto akinataon ni Alex. Oh, anya ti pakpakan day jay a Gerald kan ka. Apay natangkan ti ulom, ha? Kayat ko laangan ti matay. Ngam ti makiasawa akan ni Alex. Agawid ka din? When na? Amangan no kayat mo pa makita ni Gerald? Alex, anyat inaramid mo ka ni Gerald. Sumurot ka kanya. No kayat mo pa makita ni Gerald. Ala, lumugan kan. Nangipanam ka ni Gerald. Di ka madanagan. Si bibiyag pa'y ti lalaki nga ay-ayatem. Oops. Di ka agsangit. Makitang tunot lang ni Gerald. At dahi ta ti lalaki nga ay-ayatem. Apay nga da ka dito, Beatrice. Amom ka di mabalin ka may sagmak. Itikas doon nga inaramit mo. Anya tinaramid ni Alex kan ka. Apay kastamot tantilangam. Relax, Beatrice. Saan ko apatayan ni Gerald? Kaya't ko lang ipakita kan ka. Noan niya ti kabaalak nga ramiden. Alex, pangaasim. Di mon ituloy na anyaman ti pampanunutam nga ramidan. Baknangag, met. Apay asaan asyak ti ayatem, Beatrice. Batanak, Alex. Agpili ka kada kami. Ni Gerald, wano siya. Saanan ang masapul nga agpili ah. Itaman pa yan nagpatulod ka kanya, Alex? Kasta ti kayat yo, saan ka di, Mami? Ne, apay kasta ti pa nagsungsungbat mo kanyak, Beatrice? Ala, sumrag kayon tamangan tayon. Sa anak mabisin, Mami. Sige, umuna ako na maturog. Katkasanon ni Alex? Sana bali. Umay manan inton bigat ni Alex. Agyaman ak no kasta, Beatrice. O niya, Gerald. Nangin mo day jay? Siyak ti pinili ti babae nga ay ayatem. Pasensya kan, Gerald. Masapul nga ramidak ti kastoy. Taparamat lang ka ni ka. Agananad ka kumakalayon. Umay kan, Beatrice. Lumugan ka ni ti kotse, tada papananta. Kat si ka, Gerald, makaamu ka matan nga agawid. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Gerald, agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Beatrice? Kumusta ang dagiti sugat mo? Mayatan, Beatrice. Nasaya ato kasta. Mailiwak unayan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta. Mailiwak matkan ka. Ngamdyak kayat ama isang magka. Nung maamuan ni Alex ng agsinsinarak ta. Ilimod ta ti panagsinsinarak ta. Pasensya ka. Ngamdyakon kayat ti makisinarakan ka, Beatrice.
Pangaasim ko ma, taadaywan na kon. Itigas ta, maipamaysam ti atensyon mo kan ni Alex. Anya? Gerald? Intan, Charmaine. Gerald, ligliklikan na ka di? Addan no biyag. Saan mo ka di makita? Hi, Beatrice. Anya? Di mo kumamat aramidan ti kastoy, Gerald. Di mo pa isang batan matagiti awag ko kan ka. Kastay na kunak. Addan no biyag. Katsapay ko ma. Tagbaling ka anapod no kan ni Alex. No anyaman tinapalabas ta. Rumbang laang alipatam. Itikas ta. Saan ka na masaktan? Agyaman naktain may ka, Gerald. Kaya't ko nga ibagakan ka daytoy. Iti maudi agang daway, Gerald. Imbaga ni Mami, nga umakar kami ija Manila. Agan anad ka na yun. Laglagi pa mga ayatan ka. Katnam na maangadan tumanan aldaw nga agkita ta. Nukasta. Iba tinak ngagmaymaysa. Kaya't konti makamove on. Itatawanan ni Alex. Kaya't ko amang rugimanan. Diyak kaya't nga iba tinak, Beatrice. Adamot ni Charmaine. Saan ka di? Oh, Beatrice. Apay nga inarakop na. Beatrice, saan apudno ano biyak ni Charmaine? Anya? Kinapudno na. Kasinsin ko ni Charmaine. Kat pamarang nila ang dayjay. Tapnos agdangan na kon. Tapnosan ka amay sakmak. Amok asan asyak ti lalaki akayat dagiti naganak mo. Para ken ka. No kasta. Agsubli ka kanyak. Beatrice. Agyaman ak, Gerald. Ikarig. Ilaban ko ti ayan-ayat ta kadagiti naganak ko. Katsapay ko matakasta kamat. Ay ayatan ka unay, Beatrice. Ay ayatan ka matunay, Gerald. Idida mo, saan akayat dagiti naganak ko ni Gerald para kanya? Ngem inaramid ni Gerald ti kabaalan na, tapno maipaneknek na kadagiti naganak ko, nga uray pobre ti pamilya ang naggapuan na, saan aday ta ti rason, tapno agsi na kami. Naklon mat ni Alex at talaga asaan ko nga ay ayaten. Kat ita, naragsak kami kini Gerald, tanaklon mat laangen dagiti naganak ko. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Beatrice. Agyaman ak iti daytoy apakasarita Beatrice pagayam ko. Tinapudno nga ayat, awan ti makalapted. Kat sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo adwak. Sapay kuma tagtultuloy met ti panagpursigi ni Gerald iti biag para itinasayaat amasakbayan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Beatrice manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alayda. Iti probinsya ti Ilocos Sur.
Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yung awan labas di ta istasyon ti radyo. Kaya't kumot nga ibinglay ti kapadasak iti biyag. Nasapa ang nagpamilya dagiti inauna a kakabsat ko. Ket gapo iti dayta, nakaron ti panangistrikto ti inami kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Laida diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Narabyan ka manan anagawid. Agmano ak nanang. Sa dino tinagapwam, Laida? Ada nga min research mi. Siguradwam laang amay papan iti panagadal mo ti pakarabrabyam. Nanang. Di ka agar aramid iti pakadadaulan ti masakbayam, Laida. Masapol a makalpas ka iti panagadal mo. Nawatam. Nanang. Nagkaridag iti kakabsat mo iti. Ngam saan daan nakalpas iti panagadal ta. Ikarit nanang. Ilepas ko ti panagadal ko. Tapara matlang iti masakbayak da ito'y. Sapay la ko mata pagtalkandak, nanang. Hala, best. Narabyan tamanan. Ay, ungtan na kamanan ni nanang mo. Ay. Wen nga rod, bes. Nauyong sakit ni nanang mo kan ka. Mauawatak latan, Kaasi kamat. Sana bali, bes. Kabailan ta. Makalpas ta iti panagadal ta. Ay, katwan bes. Agyaman ha, bes. Tadda ka apang hibub kasak iti sakit tinakam ko. Tanuawan ka. Tsakla amon. Amangan pa'y kat no nagrebelde akon. Gapo iti kina-istrikto ni nanang. Awan anyaman na, best. Takas ta talaga tinasingad nga agayam. Rumbang laang nga agbinadang da, no adda ti parikot da. Agyaman ak, bes. Takas ken ka tinagbalin agayam ko. Pasensya kan manang. Ngam saan ang mabalin nga agabsentak ita. Exam mi ngamin. Exam nga? Ti ko namkit di, tumangtangsit kan. Rason mo la day ta exam, Laida. Manang, pudno ti ibagbagak. Exam mi ita nga aldaw. Ala, mapankalatan ag-exam. Kita man, no makalpas ka iti panagadal mo. Saan ko mamutakas ta ti panagsaum manang? Para makita no makagradwar ka, Laida. Anya mutan ni manang ko. Laida, anya ti mapaspasamak kini manang mo? Awan, nanang. Adala din na nagustuhan anay ibagak. Anya nga minday taya. Kuha, nanang. Ipabantay na ko man ni baby. Exam mimot ngamin ita nga aldaw. Ala, bay amon. Siya kun ti mga awir kini baby. Agrubat kakit din. Agyaman ak no kasta, nanang. Ay na, no kabsat ko lang ni manang mo. Ay, ang mga no nagapa kamin. Best. Tsaka mo, no apay akas dya kanyak ni manang Leti. Ay, lumaban kamat maminsan best. Naimbagpay ka, best. Nagsisingpat dagiti kakabsat mo. Ay, nasisingpat dagiti kakabsat ko. Suportaran mi, ti maysa kan maysa. Kuma, kastamot ni manang Leti kanyak. Agmano ak, nanang. Kasyan na ka ni Apo Diyos, Laida na. Bendisyonan nyo pala day tanga anak yo. Awanan, natangsitan day ta Laida. Apaya kasta ti pagbagam iti kabsat mo ha, Leti. Kat no nagsaya ata ka makisasaukan ko na itay bigat. Nagtangsit lakit din asim mong bat. Laida, pudno ka di timbaga ni manang mo. Ay nananang, saan mo napalutputan pay? Ibagbagak na rudon kada kayo. Pasensya kan manang Leti. No adaman madian na ibagakkan ka itay bigat. Oh, dumawdawatan iti dispensar ti Adim, Leti. Na, kas latan nanang?
Di yung tan ni Layda? Nabannog ti Adim ang nag-exam. Kunakon kat. Tanunungan nyo man ang day tang anak yo. Ay, agawid ak man laangan. Bes, apay akas ta tiisam mo. Amon, best. Nakita kami kan ni Rodel. Diyan ngay, guwapo ang nabayag nga agar-aram kan ka. Kumustaan na ka? Agpaysong, Bes? Kinunana nga Rod, nga agpasyar kan ujay balayo. Ay, ibagam ta din aramidan ti kasta, Bes. Sigurada pagong tanak manan iti kasta unay ni nanang ko. Ha? Ay na, Bes, danag mun aya. Kung nakadilaang dayjay. Ha? Dinak man ang angawan iti kasta, Bes. Amumot no apay, asaan ko asinong batan ni Rodel. Diyak kaya tapagsardangan nak ni nanang iti panagadal ko. Amok ngam para kanyak. Okay lang ang makinubyokan. Awan oras ko iti day tabanag, Mes. Masapol nga ipamaysak ti panagadal ko. Sa bagay, timig rin ni nanang mo kan ka. Gaputasan ang nakalpas dagiti kakabsat mo iti panagadal da. Si kalaangan tinamnamaan na ang makaturpos. Naimbag man ta nakaawid ka ita diti balay, Manong? Kumusta kan, ading ko? Nasaya at mat. Damag ko kat, aggraduar ka itatawanan. Sapay ko mga rod, Manong. Itapay lang, kablaawan kan, ading ko. Agyamanak, Manong Lino. Wan kayam, naistorya ni tatang tisan anasayat niya ramid ni Manang Letikan ka. Anusam la ko man, ading ko. Manong? Umapal nga takin ka, iso akas dya, iti pampamayan nakin ka. Maawatak mo't ket di. Di kagdanag, ading ko. Tano makagraduar ka. Ada pangirekomenda akin ka pagtrabaho mi di Bagyo. Agpayso, Manong? Uwin, ading ko. Mayan natop ti kurso mi ti dayja at trabaho. Dayto iti maisa rason no apay anagawid ak diti lugar tayo. Agyamanak no kasta, Manong Lino. Nanang, agmano ak. Kaasyan na kati apo, Layda. Sige, tamapanak pa iti silid ko. Mas daawak man kan ka anak ko. Nasapa kamatan nga agaw-awit ita. Nanang, ngamin, inggatangan nak ni Manong Lino iti cellphone nga usarak kadag iti research ko. Sakbay ang nagsubli iti Bagyo. Kasta ka di. Ay kat nasaya at mata. Nanang, no siyak, talaga atyak kayat amarabyan nga agawid. Ngam no daduma, mapilitan ak amarabyan. Gapo kadag iti nagado a research me. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Agas, adapay gaya man baro a cellphone mo ita, Layda? Manang? Sigurado, busy ka iti social media niya. Saan mat Manang? Jaklam mon. Saan na pud no ti ibagbaga, Manang Leti? Ulbudan nakpaitan, ha, Layda? Saan kumamot akas ta ti panagsasaom kanyak, Awan pa'y mat maipakitam asuportam kanyak. Saan nakman na dramaan? No makalpasak iti panagadal ko, Manang, baligi tayon to amin asang kapamilya dayjay. Para makita no makalpas ka, Layda. Sikanti makaamong nga agorder iti kanenta. O sige. Tayabak jay waiter. Waiter! Agtibayo ti barukong ko. Akasangok ni Rodel ita. Loko day jay agayim ko. Pinanawan na kami matan. Layda? Rodel? Aging gayta. Sana napunas tinakaro a panagayat ko ken ka. Ha? Agturpos ka ni ti mabiit. Sapel ako ma. Kapalubusan na ngagdaton manin kan ka.
Aging ka di ita? Kat awan pa'y nobyam? Awan pa'y. Sikalayang ti babae nga ipitpitik ti pusok, Layda. Kwa, Rodel, mabali na sungbatan kanto, inton makagradwara. Ha? Agpaiso ka di tinangag ko, Layda? Wan, Rodel, ang ipamaysak pa'y ti panagadal ko. Iso akasta ko mamat ti aramidam. Ipamaysam pa'y ti panagtrabaho. Wan, Layda. Kat agyaman ako na ikan ka. Wow, anya, best. Kumusta ti date you kan ni Rodel? Loko ka, bes. Pinanawan da kami mo ton ka ni Rodel. Ha? Date you at talaga dayjay, best. Oh, Kat. Sinong batang kumanan ni Rodel? Kwa, saan ko pa'y asinong batan ti ayat na? Kaya't naasawan? MU kayo na dua? Kaslakas, Jay. Ngamin, imbagak ka ni Rodel asong batak ti ayat na. Inton makagradwara. Uy, ay na, best. Naragsakak para kan ka. Sapay ko mata sa anak-anak bidot iti inaramid ko. Nga inikak iti namnama na. Ay na, best. Nasaya at atao ni Rodel. Pacheck, asaan ka nagbidot amang sungbat iti ayat na. Kan maysa, bagay kayo adwa. Ay, nanak ko, kablaawan ka. Kamaudyanan na. Nakalpas kamatlangan iti panagadal mo. Ipagpanpanakilda ka nga anak me. Layda balasang ko. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Baligi tayo amin daytoy. Iso nga isagot ko kada kayo daytoy diploma. Congratulations, ading ko. Agyaman nak, Manong Lino. Ay, maragsakan nak. Tanakadaray ka iti panaggraduar ko. Ay kat syempre mata. Isunalaang, tawan ni Manang yu aleti. Ay nalakay, mabain ka no kinilayda. Kapo kadagiti nagmamadingain sa usawang na. Awan kanyak dagijay, nanang. Ala, di ka madanagan ading ko. Siyak ti mapan mangayab ka dako ada pamilya. Tapno, makapagkapya kayo na to akin ni Manang Leti. Sige man nga rod, Manong Lino. Ay, umayan da Rodel, kantigayam ko abaklan. Agpapicture tayo pa'y, sa tayo to agawid. Congratulations kagatadwa, bes. One bes. Ay na, nadanon mo't lang ti aldaw atinar tarigagayan ta. Ay, nangrunakan ka, bes. Congratulations kada kayo adwa. Jano, Layda. Ay, agyaman na, Rodel. Agyaman ak met, Rodel. Ay, abakon ti cameraman, tagpapicture tayo. Layda, ading ko. Manang Leti, sumrak ka Agyaman na. No, adda pa panam. Mabalin ko nga awiran dagiti ubing. Ay, saan, ading? Imayak, tagkidawak ko maiti pamakawan kan ka. Kadagiti nagmamadingay nararamid ko idi. Pakawanan ako maading. Ay namanang, lipaten tandagi jay. Kayat ko apakawanan nak, kanagkapyata, sakbay amapan ka agtrabaho idi bagyo. Wen amanang, lipaten tandagi jay. Arakupen ka man kit di mana. Ay na, talaga nagsingpot ka ading ko. Agyaman ako unay. Sige, takayulatan ti mga na. Tatagayam kasarita ka tao. Ha? Manong Lino? Rodel? Ay, Layda, ading ko. Iso ti boss ko, ni Boss Rodel. Mano? Sige, panawan kayo pa ya. Boss, sinakal. Sige. Boss? No kasta? Sika ti boss ni Manong ko? Kan ti
ibagbaga na pangisarakan na kanyak at trabaho dito yung Bagyo? Wen, Layda. Nakababain kan ka, Rodel. Apay ko mamabain ka kanyak. Amok adon tinais istorya ni Manong ko kan ka, maipapan kanyak. Puno day ta. Ngam ka po kadagi jay. Ad-addan nga inayat ka. Rodel? Ay ayatin ka unay, Layda. Kas iti naibagakan ka iti. Apaman ang makalpasak iti panagadal ko. Mabalinan asong batak ti ayat mo. Layda? Wen. Ay ayatin ka man, Rodel. Agyaman ak, Layda. Kat di kan tupulos agbabawi iti panangaklon mo iti ayat ko. Agyaman akmat ken ka, Rodel. Tanakauray ka iti manong atawan. Kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami kini Rodel, Mr. Longley. Nagtuloy matan tinasayat alinangan mi kini Manang Leti. Dagiti panubok iti biyag, tinangitunda, iti panangragpat ko iti arapaap ko. Agyaman ak iting kay panangyurnos dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Layda. Pagayam, Layda, kablaawan ka. Kati daw dawat ko ti agtultuloy, akinaragsak yo asa nga pamilya. Dahil ito'y pakasaritaam, katagbalin nga inspirasyon, kadagiti agtutubo, tapno ipasnakda ti panagadalda. Tano may papankan ayat, makauray dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alayda, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Jenny Batiuan. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Rabihin, Donald. Sakat na kapigpig sa titudo. Ngam may kapilaang dito'y balay. Napatiglakit diti bagam. Cindy. Apay. Ay ayatan ka unay. Itilaksid ti kasasahad mo. Ha? Ngam. Pakawanan na kuma, Cindy. Narigat para kanyak da ito'y desisyon ko. Ngam masapol nga ramidek. Donald, anya ka di dayta nga imagbagam. Cindy. Oh, inarakop nakmatan. Ay ayatin ka unay, Cindy. Amo ti Diyos na ita. Ngam pakawanan na kuma. Taday tuwin ti maudi pa nangarakop. Ken panang sarungkar ko ken ka. Donald, lawlawagam kumamad. Ulitek. Ay ayatin ka unay. Ngam masapul apog sa atantan ti relasyon ta. Anya, di na kumamatrabakan iti kasta, Donald. Saan ka arabrabaken? Seryoso ak iti da ito yung ibagbagak. Nasakit man nga ramidan. Ngam kasapulan. Donald, di mo ka di ka ilalaan ti mano atawan. Apanagayan ayat ta. Naamuan ngamin dagiti dadakkel ko asikat ti kayan ayat ko. Kat binanlagan dak. No kano ituloy ko ti makirelasyon ken ka.
laksiden da kon nga anak. Kinunam nga ay-ayatan, kan iba't patagnak. Narabaho ti panagayat mo, Donald. Kaputa di nakabaulan nga ilaban ka dagiti dadakkel mo. Maawatak matkiti dagiti naganak mo. Tanya nga ron. May sak lang nga bulsak. Ulit. Pakawanan na kuma. Cindy. Anak ko, agsangsangit ka manen. Amuklatan ani Donald ti makagapo. Madudog ti pusak. Nanang. Kas na jak maaklon. Akas jay kalakakan ko ana ti manglipat. Iti ayan-ayat mi. Nasaysaya at matlaangan ti kasjay anak ko. Ngam ti nagasawa kayo adi nakakayat dagiti dadakkel na. Nasakit na unay, nanang. Inkari na kanyak. Adi nagsinahan. Nga orayan niya ti mapaspasaman. Ngam, sana matatinong palti ka rin. Day ti pakakitaan, asaan anatibker ti panagayat na kan ka. Nagbutang adagos iti kondisyon dagiti dadakkel na kan kuana. Ngam jak dinawtawat na ito'y akasasaad ko. Ngam apay aday ito ti makagapo. Naapay aday wanak ti lalaki nga ayayatag. Kanaapay aday ito ti makagapo. Nga umsyendak dagiti daduma at tao. Di mo kumaay-ayon ti kasasaad mo, anak ko. Saan laan na ikari at ti pamilya ni Donald ti pakaikamangam? Iso adi mo kumaidagurkuraan. Hidawat mo latan na asapay lakuma. Taaddan to ti aldaw, amalawlawagan ti panunot da. Sindi, anak ko. Impamaysam-samot ti imatang mo iti panagmasmasahem. Anya ko mapay nga iti daduma apang ipaayak iti atensyon ko, tatang. Manggadaklatan Sika at talaga, anak ko. Saan akas ta ti kayat ko asawan? Ti pakasiknam kan ayat ti kunak. Ni tatang mat. Kunaklakit din mo anya ti bagbagayo. Anak ko, saan ka nga umububeng? Isu ama ki asawa ka kumamutan. Ay, bayan nyo pa'y day ta asawa, tatang.